Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Guru Min 5 Aceh Besar, Kecamatan Sukamakmur, dengan ini menyatakan bahwa kami anti terhadap berita hoaks, anti terhadap isu sara dan ujaran kebencian. Kami mendukung tugas Polri dalam melakukan penindakan terhadap pelaku hoaks. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, NKRI di hati kami. Yes, yes, yes. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it in the